the country. Contact Lake Road Baptist. Also, Mamma Yeboa, soft entry. Was yes, ya nipo. Na ya, catch a miss or more any fra. Okay. And so tell the beer who be who baby. What trouble in no caution no call baby. I almost see a nipper. Okay. Nebi or what a sight to me to be no crack. I'm a near. Yeah, I suffer for more bro. I da lecture ya in a casay. Was will be I used to cool nibby to me as share a yata don't qua no draws. And we are so a boy antipe. Antipe. Aye. What about the antipe? Antipe. Now I bet was I bet any moon. Yeah. No cross. If you also Andy were no the above bet or the BC any more shada lecture. I said, traffic light. So one student in any moon now lecture. So one for an in tune change so won't share we mo. Oh, I saw for any being so young mobile. And they are not for better train common there. Now money who's off for money who's off for a brabo. Something I went to me and Nibino. I would have put him in. I got let him in sweaty. So for the aye. On your honey. So for the Ade. Oh, been him not some na. I can't tell us off. So be glad you own money. Not some catwa. Nyame beye. Na ene kakra ya de ma yetie fo ne yahwefo no. Ene se eya no wasua senia obesia ma wani aso ade. Learn how to appreciate. Oh, okay. Any pebi no money in Sadia. You can say, I can focus obi any Sadia and him so be a woman. But obi and any and so she. Oh, money be money beyond and yanife. Or baby tia what they say. A man for bufaso or radio stations out on a mikunu mama ko mamikunu makoma no nikunu. They be other da when you sika the man as pocket man and as a chop money. And so when you must sit down, can't sit down, and say, Nikuno da. Nikuno crass or messenger ska, or Nim Sobacas or Medasia on Yankupon shroud. Ain't your bassa a bois, Emma, Sabema, no castle besendo tequa, or timid poor account. So, oh, Medas and never come a dasana or the beautiful. Oh, may Shassamania 200 be the ascend them. So, Bemen and Yami shroud, Medasi. Who said, why any 300? Eh, only 1 key by a day. 500. Eh, 200 yam can say, me, yena me, you all bomb about to send your mammy, Paka. Into the 500 abba. 100 cities crown or Benya, who say, and call the 100 net almost was sad, the account, the amount. Or baby, you could not see so many years and confined, you know, and finch, yes, and finch, and finch, do. You couldn't da. On Timin Kame da said that. New cruelty mean a dam and whose son and yes orgasm no yebi or yebi, and so on Kame da said down to Quantum. What the no could do a destination will be a cabin. Aye. Will be a cabby at Renada. Nini bear maybe, or some yere, on Kame da and Shamida. And yet there be an yet. I told there be a yarn yet. And you're crying to say pay day. I'm a boy trouble. Baby, oh, near old boss, you know. Obese areas wo mo dodo na anka nti we ya wo ke no san e sha se bi timu bi ame so kunu no woda na so hu sane wada wo timi se na de me kunu timi awo so me ade stay ya ye me de entansi ana se na se de osi so mi mu ana se ne osi guru me ho wo mpem no ana se de osi pia me wo mpem ani age ho nti owie ya be men na ye se menhia me dofo okay and that dear one me ho ato me o me ho asane me da ase okay obi nka bi da obi wo ni kunu hia wi yabam no obi ana we Tunisia we adane nani kwa ha na we adane nani kwa sa wo pese usua communication e wo awade ma anya no nko awo sometimes unu kunu kura mpo ahia na awie no na wo ba beda no do adane nani kura ma na nyina ho me kakra o ne wo hia wi a wo de ma ne ma wo ensuo kakra bi nom ma ne ensuo kakra bi nom na so so num ensuo kakra wo de oda ho no we lase kakra wo yesa de wo da no wada nani kura hwe dan a me pa cho pushi no fa ne nsa eto wo so nefa woto emma no tobo me trotro ntino e ba communicate ana se bia wawie kura no ma ne high five se wontimi nka kura mpo a ma ne high five no aye ni sei wa bo ne nsa no sei oh okay communication wo ka chen say we appreciate it, thank you when you aso
Sanso na vice versa. Na ankoye nso a. Oh, ankoye asada na se. Okay. Because se odasia me say se be ma no nim se ne de ma mo me homoden so e me yira ze wada se odamasi ene ma me mo me homoden next time na me gi aseda ne biem anytime bia be show appreciation bia no e bo ma nipa no ye mo ho de ma se apamo cha metaku na me ka se bia oh me da asinya me show next time no obehu sa wo ba biem a ebi wo ho abesa de ka sa ma me ye bo de nani so ade o obi ye bibi ma wa nipa boni ayefo oh kai de bi wo ho ama ni titiri wa ya ade ama na wie no ma de yemfonso ba akopehwe ni refiu papa wi a wo ye ono nyina nipa ni aye nipa ni nkaye ya wade mu titiri na wo ene ye mpena twem ewi ase abrabo ni nyina nso no ano no winyame so mfiri ho ampena twen ne awade ya ti na ya da bia ya na me boso no obi benya asomdwe wa abrabo mu a adwuma ho hia de na nso awade ene mpena twen na wo mu no so oni asomdwe wo ho a oba adwuma mkura mpa ne ma nkoyi no kre ya makra osomo aba no okoba adanase before Ghana for ye ni se enkwara de na enkwara de some na ma na me hwe no na hwe ne so what wasade asa wo hwe no ye bibi ma wadana se wo ye sa wo kira kwada ne so obi ya de ma na onna se next time so ye bibi a mama mpacho anada de mpacho medase no kre ye nsua sa de ne ye beboa ni titumi da ware mu ya na hia me okuru yi akwa mama wadana se ada wa nya bie no susu boni tiri so okay nya da bia na obofo ko nwura mu onya na fie nya da bia na ye nya da bia na ye awiabo to da bia awie mu ye kusu se be boso mi mienu ohu da awie mu aye sa na adwuma mu tie bi wo nya da bia unya ne sada nti wo ho a na onso wasua se de yesi eka me da ase wo adwuma mu be bia wo bia nipa bia wo be hia no wa blabo mu no wo gina ka akwan kura na obi fa wa Trotro kura no wafa wa danase driver bi wo ho a oduru ho a uhu de ebeye wagina no wogina pa no wase to bi fa kura danase amen ye fansia na ye papa no eho reverend me ba cho me mu akwaba ya na abampa cho ho na mutesen nyankopon adom ye da nyame ase apa o shati ne ye me fepa me na se bebre nyame bo a Christmas meto ba akwa aka ho ama medase nim di oton be nro na manya sika metime di atopa medase na kasa na si wani mu kasa unum bi wi na mabisa ho asem de se de hu ye kasa ho adwuma nti ohia kasa na cha obe kasa nti ohia kasa na sofudie no nso ye kasa ai nim se ye nwie no obe pe obe wante kwansema na ona ko marketing manager ona dispenser no o makoji BS asori ende ehia pa wo asori de news kom de wa na nso so bia store kura be ho ma sa ma asori ne nkoyi asori no nyina enti omunya bi omo wo hia se ye kotonsu papa prophetic truth fire prayer ministry mu wo hefa yewo you can say dome hefa bia no bi dome pillar 2 Auntie Mary outside. Oh, okay. Okay. Papa ne pese ne wodi wa bra bom nkomo. Ya ka se Reverend Dr. Lawrence Gansner. Oye hwan ya? About your Reverend Dr. Lawrence Gansner, obi a ofa Christo fie na yetete no. Ewo Sekenita krade. Okay. Mena na ona oye shama ehima waka baby your friend Auntie Han nemba nyina wo outside ne empate nyina ewo Ghana nyina ntimi obi a man sheda amfa bad life mu Christo so na mo de teteme so through that now became say ewusian kasa me wunti o se me to me ba meni awa abrabom nti at the age of 16 years na me free fie o si abusuan anya dai omo ankasa me ho abrabom o kasa abusuan kasa ho abrabom apesa o kire sen papa me pesa me kire se me busuan na omo obi but omo di si omo ni si se me bra pani na omo ba hwe no nti ema me di anamo tu bi sim menu so se enyo mo na omo ba o me ba wiase nti o se me de bi si meni so na me fight
ɛwɔ abrabom enti I was choosing say me ba Accra me antes no mu Accra but I say me ba Accra but me ba aye no me bada do me market for past 3 months do me dwom ha yeah na oda unya container kama ni bi store dan ni bi ana se na woda abonten sa me da abonten sa obi store wanim na me ye hwan na ekọ wan ekọ ni bibi ni shibaro atwe nyama ebi meton ade de na anye ye a o se me kofa ekutuo ana pineapple na meton gobe meton ema ebi akọ why na ekọ ne se obi ade ni dwa awie na udegu shibaro na odi abeja no na scanner mpo a mode ba ma na ya reho those time no enfie be asem na ye ken bad getting to 20 years ni yeah enti ema me di simenu se do na o se me fight kakra na me kopie tama washing base bi o baby a wo bedru bia ase o ye bia ma beni na hu se nya wo ye no obo homodin by nya nkofo mu gu no o me start se o mo kan sam de gu hu fi na ade a ya na o mo de hu fi mu because ka se me pema komeni enti ade a ya ansa na be ba ade a ya no wa bo na nedin o ma me no papa o mo de o ba wi ase ada na mbo o mo de nka o mo ho asem na o sole ya na me na wa bo na hema wanya ne ba bi ko nyame mfa ne kransie na abusua ufre abusua na ne hwan o ma me no papa o mo wo yen me papa de wo me ma me de owo takwasisi a me kase enti those time na wosi abusua mfi wo no na wankasa wani fredi no na ma me no papa no o mo tibom o mo wo sen ubehu nsem abusua no sen na ne masitie omo nyina omo ntemtie okay enti me ma me aba ne sha no hwe me kakra na odane me ko ma me na ba no na ese ene me mu odin ma na se sentia na nya me mu odin ma no na sabre no a wo sen me ma me owo 5 na na o to aka 2 na me to so 4 na aka mu 2 pe last year December me bra pedi look makati ya me mfa ne krensie atete obani atete nti me bra free mu ya and that the second one so the same thing happened to her also na you know why no tete no sa no do we I hope so was some joy fear warem it is a lot inji makobi mo ye bedru ho na ye pese ye hu wo ma me no papa nti sabre da na abusua mo awo no sabre na papa no no wo hefa na awareja ye ba eno nche se ne responsibility no ma wonye na sabre no wo hefa no ja awade no yi nani mamu through that no na ye wo Cote d'Ivoire yam sukrum ojifu na awareja ba na me ma me fa menu aba no mo kokoto mo ka so me ma me fa menu aba no o de ne ba Ghana o de ne ba Ghana no through that na me papa so onso ye baba ewo ho o starte kakra na me ante bako onu so we fe ne kubedu onu gina no se no o se o de me ba Ghana ma me behu ma me enye sa meyira so kasa na mbo papa na mane papa ne de ebufuo bo me ne nyama sa mi twantro ti one day no na 14 years na mo de me ba Ghana ti one day na what's one le do buy okay me ma me nua no on me buy one day na me wona me antene ka se sama badia opese wona me return to Ghana enti ye do sa ho ma china no nyane me no o ma paka nyama nyina ye ba Ghana through that no me hu me papa bi mu anti me anti me ma me nua ankasa black sister also by o say opese oko divorce ko jeme nyama o buy o say me papa ewu fine inti ebre beto me ma me so me nua no ma mienu no omo nya hwe sisa me
masoa nyama akoton na me de abrɛ wo ade ekumi ɛwɔ kojokrum me koton anku ɛwɔ ango me ba no train na me file nkola adwe me sifom ma no nyina atie mo pame adai ade na ye wo because I learned say na I didn't go slow no na me say I didn't meet me see on said the ekofa diamond ni we ni on say mfutro ni nyama de ba no mo de ba kra ba ye we no nche ba ne sha me sifom me copy hospital no mo frɛ me ma me sikani omo obae omehwe me nana me nya ba ho ano no ahono omuntumi ya omo se agye so omo pam na me nana se anya sa anhwe ni ya ebetumi amam problem me nana se be ya sa dia me nana ne benya nkwa dia mo mpam ma no na me nana gina ya omo ye bibia wie na ma me ka chense na na sa me ma me se me kana samwa ayen sampi batan do maba no echi enia baba man me so na me fight hard beto se me ma me nyama da na ma no mo nyenti o se me ton ade na me de hwe me ma me se de tibia si me ma me utukwan ya me na me hwe kire ye bibia to be honestly no ebe nyama bebre nti ama me ma me man shada nya some mother's love no anyo do bia mano by me nana de seka me nya some mother's love no na unua ma no no mo nyale bi nye bafan bi nye disable dabe but o ma me mo mo nya de bia wona wokọ aduane de no mo no eto ma me no benua meba na ye we na o se ma me na na som unua ma no aba na ye we na o se me nua but chi be a last born American that time na me papa na me o me papa makaya nche na me nya revelation bi say me ko takra me nya revelation be ma na o te nche no o yere wantwe ne obeku na to ache ni that time me ma me di matama odiminia odimi atama me nia me last born ni di matam me ba be dru akra ha na me prayer camp o chinto na me 2 weeks or some 1 month na me SOMPA so uni aba no we na me ka cha me say hwe e wade bi o a nyame yi ade bi che bi a na o ka che wa said the nipa ni city biara o sa wuditum so the phobia ne mo nyamo ne krom enti akame ya say ntwakwa meka se besi wade ne se ebesi wade na sema ne boyfriend no kofa no atene se me ho ayebufu nti wo mbe bomi wo eye na se esa wona wakwa so obewu esa ekro akwa echire se be ya ebe kasa waben enti eba ne sana guys na me no mu ewo ebi fako no ekrom wo na apram de wo no enti omo sore ese se omo mpene mane masa omo mpene mane masa se de be ya gansa se de be ya omo mpene ma omo mpira me se de be ya menyewu nti omo je asam no ntokwa no kon ye pa ma nse eye ntokwa bebre na mpenifo chief no omo be mu na omo stop no omo stop se je edikasa ni nyam sekenifo na omo bae no omo kacha ma me se wonya de etise edifo bi wo fie na wayesa oyesa mu no free ne nkola brenya oka bibia ontie ekochu etire me second born no so me hu no vision sa me ba bobo na amane ansa na yebekọ no esa o maame na nkasa de odo a de odo se ena do a wode ma baba ma no wanya bia mfiri ne ho enti wo free do me ha senom ena aso wo de wani chire mu wo he fatema ena wo call washing baby se wo bo homoden aye adwuma nso omo wo ho no a omo atwa mpanyin no ho ahia no
na omo keka wo ho nsem ne ade efiri ho ne de na esiye efiri ho cases bebre o mu kan sam to me so mo chimitum at long last no papa bi o wo djuma no me ka chen se papa nipa na wa chene no wan hwe ne ye obenya problem ya me nsa wono so because asama ekoso no sana papa no so yesofo onim papa no asama ekoso no anya no kura boys na na mo de asama to no so na de ba asema sika bi yirai omo no mo fine to be man no o sha se so o dom ya ati no munya o ba na nsen adenti na o ba ya wa bagi enum nyam na me ka che omo se ade ne se wo bon ho mode a ana se pani bi wo a omo ade omo ade onno sompa market yapa sompa unya market yapa enti ebe nsa no mo ma mu timitum 3 days na papa no hwe ya asofo no mo hwe mo ko beli mo na me bae papa no pa che bebre na msime se de omo sika che ono enti me ntumi ya hwe nyame na wo se okotra no na me majatum na me ya de me pack me nyame free ho otu me koda anso wo so me koda e kan se bebi akwa me nkroma esi ni we no the dino koda for 6 months kra na me di share bro ni bi sabo ni ya friend Michael ofiteki enti komodidi mu no okachem sa opeso oboa me am se kombeso no be famu wa mempe ade a soon no ebe nyama bebre ama me nyahu akuchia o nyame no o se no side na omokra ne anwan nyama e wona me okra free take you no de abagana okay no okachem so be ma me ayesa project no de ba na me distribute nyame ada ma papa ne kan ni odiso nyama be start se ekoyi ane mia me hu sofu bi onam o me hu sa sani pe we me na akira me sade nti o se de onam o no wo kire no o se me introduce ache papa no sila papa no nyini o se on na so be 1 month me ka sa 1 month na papa ne ka kire sen sade a eno de me nya de me ma nya de sani pa kro no wan sani wo hu obi no sofu wo lane mu a ena na ho ye omobo nti no ba me nche o complain sa eja o mu ame enyama ekoso na nye nti boa me nti o ka sa no etachi makoma na mso okay ene me susu wa cha me papa broni na nsa ti o video ba ho no o continue ka cha me na mso me susu wa cha o se me ma na mere kakra it the 3 days na papa no fry so okay waji atum amenya de ma na mra obae no nene kasa ya no ka jense obama me ma bateki wo na me ka che papa ne se na ho de akonto de nipa kwa nti ma onu mum omra yesere be hu se ejuma ni sisete na papa ne so no me kan ya o se sanya wa nka me ma ne ma da bi o wo wone papa na ya adwuma nti na papa no wo teki na mo bie shop ana se eba mo de go kam no makọ supply ana se adwuma ne se na na sitie baby o ya ji baby kese a ye rent na e de nyame go na casa de ko na mo warehouse no warehouse okay na wa hia obi nipa na o ye sofo o kanyame asem na o se ne ho kire nti boa no na won so ka kire papa na o so ompe na asem na course wa ne kasa na o ji ni tum na e kire broni ne se blateki ho na onu no moment na Ghana ha onu mu omra mehwe nyama na de aka no se o ha o invite se na wa ba na wa behwe ana me ka che papa sa sisi o ne ma ye dwuma for eyi ani nti me pese onu so okono koye roni si da bi na wo ta akoteki ho okay enti ba ko de o invite wo no na wo say umomo betena ha nti no ba ko no so sofo na wo fa no no ono so nkoteki ho no ono so nkohwe ho bi enti okoye no papa no man ma sana okoye no o kame ho nsam a anya de kire papa no ensem bensa se enyama no enye sika no pepepe na mede bre no enti ensam bebre okaso opa owia na wachi natum na mema betena ho enti papa no yesa no o de ebufu o mo chimitim
na sana oya sano papa no obo recording odiyewe oni ni di nkomo ni nyina na o record no omo chimitum omo obi wo wa no o chimitum chimi mankasa ekode ma de china papa no so o ha no be friend free Ghana ka chanse nipa na wa china to why mistake nipa na o hwe wo djuma mo kama bibia ana china wa yesa amem nipa ba ko sontin nti o pese wo se wo djuma osoke ana ma papa no ofre police no mo muyimi ba na sano sani audio ni nyina de mano na papa no bu afu me o se Lawrence wa nya de me ketchre wontie se nipa ada me mu no first day ne ni ama no ana me di muye o se me broni nti obi nka no kora me mu obi pe position bi na me mu nti o kan no ejitum te papa ne kasa bebre o se from ene o se wo hwe nipa yi isi a ono a wontumi anhwe edwuma na ya basa edwuma na gu ono wontumi nti papa ne bufu ye sa bre no na di sen wo koda mu di sen ansa na broni no on na bebeli wa na ho na bebeli wo ono ano soma mo bebeli mbe 1 week nti 1 week pen na edwuma na gu ana wo yi wo wie no wa ma hobi wa mama hobi nti brebe no ne wo di sa nkomo no ma wo hu se sa akwa we se na ba ya mi ho tena no ne 3 months eno frame say juma wa me bebe trefe 1 year 3 months no frame so nyame ti me kwa na o say juma ni na egu sisia mama me wenya trasa no wo mame no mama me wenya trasa nti wontumi mmoa bio nti woko since that day I make papa no fa pain and one baga na bio we continue sa na bram mu genum ayi bi na me ko shi oba ewo I think se kumase ebi you know asante mampo jeti ase na ansa na ebekwa asante mampo jeti ase eba no ho no one papa no enante ye anwane that business ne di be sen getting to 3 years na waketu ya ho nsem te sen na makochi asam enti sa bre no utimi sie bibi during that period na wo de ye adwuma wo ho during that period na me de ye adwuma me tumi sie bibi okay enti from there no ede na wo ye ansa na wo kochia ijeti asini me started say me ye nyuma kaka ba metise we ejuma we na wo ye masom kakra na wo de kochia wo ba no wo kochia no wo he asante mampo jeti ase ho na se he asante mampo jeti ase na koye de ho nkran ni abranti a wo ba bebobra koye de wo jeti ase ye kan say aye nyame ejuma ya na wo de me kopio no okay minim hopa Church of Grace and so Church of Grace or I want so na nam so mesom nti me jeti ase ho pa na ache se ebia wo behun the late na nampoma nampoma no ye asori ho penny ho okay me yere no me yere ma me no okay ababa na okohia no ekwadane aware enti wo hia ne na ye dai boy ho nkomo sofo a akwa ge ye line no me nhwe ne enti ebie na ehu ye kosi you can say through empire bonu ano na onya chima moment me na kind of ti asese ene semese me be ware na enye problem not no you know ana one be matna be ma no ni suba nti no free fee o free ne nchen be 6 months so ne be matna se empana twe anasa aware na so wanya te mama osesen e kan se ejuma na me ye no me keditu nanim se me ware na me ne beta so me nya odobia mo se betumi metumi ne wa bobo na se yo odonya te ma na onyama wo na wonya mobo okay anti me ka sa no no kire me se be ma na no wo ho no getting to 6 months ni we jan life on nyo bi a ohwe no oyese enti ye gusu a ye asori na be ma na bakuru mu
o start gu menimu ase bebre o kansa bebre memene na yenada ensem bebre ana na ma me no start say o hamo o bae o mfa nsa bia mrenye ena wo mfa bibia ekse o de nsa ban o de abre fine akoya nsa bebre krum o mu gu menimu ase between the Church of Grace of Alice I times me shia nyama bi ekoso o we no na me wife no omum pese SOMPA FM ne be de ne be close and am say obefa omu nua ba mothers of my mother wa kra ya obefa no oye na basabasa ma ye ni guase okuro no na omum pese me na omu be close fine me ware no eni na say obegu ye ni mu ase na ekọ asankegua eko starting ministry o nyame adom kakra na start say etoto nyama ye be ode ye ba fiwe we go there with the empty hand there ye ba bag na ye de koy ye ba na nyame ahye ne wanyuma ye nyama bebre ye ba ya no so na anche na mbe oba no ade okay enti problems bebre start say sisi na ne wo fa no on person obehwe manim oba no wofa yeah adentia enim because apa na de ase obi obeye wade bia unim ade koro uson takrache enti ase obi obehu bia na ho ye na hia na asese sa na unyame ayewo okay enti be babushie no be yi odom ma mu nyina basado no me hunu bi ana maame ne o start yare started be oba no omo fra oba ne se ono no metna se on hwe ne maame wa bra o ye second born and last on ban last no so obetna se nam sa asem we de be no mo nya adwene o mo so amon ka bibia nche mo mpese obeka kire me mo mpese maka no ofa no se ono ano mra mehwe na me wofa bako o Reverend Edward o takwa and o kache no so jano monko o kali different ni chame wofa so o no wofa sida inti o so mebo no nkonso fine na mo wofa so said obebo bosika kakaka o so obebo bosika kakaka no de abro it's okay and on your problem it me to imagine no koi mo anam ko fiwa no mo abone mo fama na mane SOMPA FM no close o mo to dining semi ko piema wo fa ne humi wo fa ne be obegina fiwa odi atama hamsa onam se odi atama wo ni sekendi bi ono be kanu no na mo tie nam so be kasa ni ti ebedru bebi me ba fiwa o mo mpene atogusu ya sa nti mama ya record hospital ti ye friend no omo friend no ba oba no wama ana nunya no munya no mo abo man mo friend si wama I'm so okay na ni nua mama behwe o mo aba ho o mo aba jeti ase ho o mo aba mo gusu a mo hwe no so obanya aba wama enso mo ba etimetim me ho to me no na me didwa said ya maame no obeye we ti be didwa mo ne yaman kakra ne drinks na dinga de common ana me ko fi wo ko trase na me do mo kire maame no se ma ba fine e din ko mo ye fine e chimba no ko pese ko fi oba ese oba be di be 4 days 5 days we need 4 days we need 5 days ade chia also cycle mankashi enti eyo na me femu sa complaining ni nyama me kan obi ase me pekasa na obi ase o pekasa ma me mra mu ha kakra obi a wo ne ba ene wakoware no ene wo yale na okohwe ne maame aba asa wo so eya we yase we yere na ekonti ana ase ede na wo se na wo se ni nua ketoa na wo se okotena ho na oba na wo yere ne de na okotena ho na wo mpene so anya me ya
enka na wo ha wankasa ne sei me ha wankasa ne sei me no mo kasa se enka mo nhyehyɛ oyire no kwa kakra wo mra no abɛhwɛ wo kakra okay no obi nso so ahwɛ ne maame no sanity amane sakra na wo nso ka so mo nhwɛ no na bia wo yire no so se on de obɛhwɛ ne maame ɛno na ha wo no anyo no o fa ne decide so ɔno na ɔso hwɛ ɛna ɔno so ni ano ni nyina atɔfo bo mo ayɛ o ma afɛ de wo kofi okrampo na o mo mpɛsɛ wo bewura fie ho sanity mo mpɛsɛ mbewura fie ho te chire na SOMPA FM ese me go obio nti mbadwenje ho ma me problem ma isan koda hospital ade broken heart chewana no na wo badwendwen niam we say ho no wasan koda hospital de de na ba ya yare bai ame ko na mo si me BP was broken heart na papa I so apa ho nti wo that time no what da not me da oh normally shada anye we not me na papa we de enka no kore no utimi na utimi da wo ka ba ka so yire ka betimi ayale akoda hospital adwendwene na bia ne se wo me yiri na ma abusuafo nto mo tata me na wo fa yikora nso ofa nda that time ko wu yanka pe o ye wo do ba pa na ne wo fa agi na boss wo go fi okrai ma onko na mo adwene mu se won nsan efi a wo ko ma ase ye pam we me continue transfer na so for ko na me catch so for no se me ko hobio acho ben microphone ma me me continue ko ho okay ameni asofo ne bi kwa reverend yofi ewo kwa homo abo me ne ko ho ka sabno na me catch reverend say yanko hobio onya ichi ana me ko da hospital second time na me ko da hospital na me cousin back on okay ono no pick me phones no me akola on pick nti ne maame adamfo bi a ye fe ne mama bana enyama bi o ye na maame ne mpesa wona ne be kasa na me ko kan ya no mo kabom maame ne tumi kache se we ompo owewu adada kamumpo onya de ompene no ne maame ne nkasa isanse maame na kasa mato no so si me yare eda hospital na me cousin ne fa phone no ofa ya o se maame na ewu ma se ewu na me cousin kasa nya me ntua ne kasa we ewu pa on no gu sofo na aware o kaka chi ebushafo ni nyomo omu bonwa se me na mai me na wakuno ma me na ma ka chi ne se onkasa I'm so and the sister paying me friend of Pekin, Mr. Payne catch him say, me for boo fupa, or somehow can I say somebody na maka. Obi a me yale the hospital na me cousin afa kono. Me na me kai. And Jabe and some baby me risu with dimu ya mam friend bi no so. One na anwo. And then no 5 na say. Okay. And a banish and I'm so oh. Me there many problem. Se sa no tidia ono fa na ko ogin ma me ni dia won kan hu se ne ma me ne kan asem bi enti won hwe ne ye na me twa so na me the back to takrade e ba started on so me sure ba no sa o tutonyo me ye ma pem dia me tutonyo mama me high down and so ne papa e kururu sa non so a free minister oba foforo biem from JTS to takrade ono so kwa no oba no so no ye de adwuma ono no de abana na akua na ama no obede me mendafui anti me be decide say metumi aye bibia man na no so egina nanso so me started say onye we infanton ade enti me guso a me yesaden no say ne papa ne say anya hwe me mmeboa no wona galam sem na o sabra na so ye adwuma be sila na me ye business M瘡business na o say ma say akanti o say me stop it ena me call no aware no na me ware no afi na nanka yetu anamo
Oh, okay. Only to baby or ten, I'm to baby on tea. Jabba Sano. Okay, I'm quite. First day, made the quamina. I'm not by a pool, light pool 20 feet. And I'm could ram an yeah. In the Bribia, your night, in the Bribia, your night. Papa, not that you will be some say, Obin bomb, Jan, to me. First, thou acquire not to me ramming. To me ram. I said, when you're the power. So say, my dear, you're good to see it and check no one chatting. It's you upon my casa, someone was away. It's all no benyam, your own fast, so dear baby. Ain't ye? I dare get a style on Yanning Yaman. Papa say, master, and I'm say, we in your master. A critical. Now, no one a person no pursue. Now, Papa say, and dear, men pissy can see at that dime, now on one for we. Almost one successor. You said in Miss Mimi. And he goes to say, me piano, me turn the man of book school fees in Yamina. Or no, quite no, Ariana, no, I will. No, Sabra, no, I didn't fear Bessie. Na Sabrano, not fancy, no, me over 36 years. 36 years. And I quite know I was saying. Wow, too. Nanny Kuno, or no Kuno, or Nene Jai. For a long time. Into what's on any quiet man, share anything. Or do ram and Mokoba, Yeba, breaking day, no one might be an answer. Now breaking day, sky, a bob one, and I had the more banner, I know the Bamon. And you know, oh, yeah, man, or had the alcohol upon the above banner. Sir. Oh, okay. I continue now, Papa Marco frame, no catch him say, and now see. Oh, so you never said that. Memma Famo agenda that. It's me free her. Ako. It's me as I call an okay. Or frame of phones. Why, and I'm so me if you secondly. Sambla, I'm so. When Sam Babio. Obano. Ain't it? I want to say free or quiet. Indeed, I continue, Monsieur. About front, so me decided, say, be here no one idea. And so it an amount could tune it inside. No, I'm so free. If we go more with that, okay. And it be decided, say, we are no one. It quite the simple, but one can't quite tell me, one can't call me. Who no fine. I'm okay. And yet, a baby was into me, and also, the manuscript is near me. No, I was also, I was saying. 3. O free 2 more for 3. Bomb 2 ni bomb 3 ni yana enye bad. Sometimes obi ana adwemu da okohia sa ma no a obi ana adwemu da wona o so mu ye ene obobra na minima de kro no ti na enya ma o ma ho ana asesen. Ono so awo 3. Ono so awo 3. Ne mani nyina papa ye baako. Ne mani ya papa ye baako. Ana we decide say me iti Minya program bi could Rivers crusade na me so o say me ko me no tena say ke bibia ma me to nuan disi wo ikoduru wo no on say wo kona wonya card say ya omo chip no o bransana wonya see me say me decide 5 cities to 3 minutes I was say 1 minute na sa Ijazia. Ono catch so say can me continue say me fair friend a day and day bianca or tonka. Na me say that be. And this now ready to not 5 cities wona asa. Yeah, na sa. Last year December no. It is na my cousin o takrada ono so of mama na me so ana onya sadom no. Ono okoa okaka kan sanche na me ntumi mu ano. See. And about maybe what official say, so for no to no money or show me boa, no say, Nadia now. Into Mutu no for 1 day me one of friend or catch him say, Impesica man no per se, or call or my more, who could do all this. And I'm say, die in a Canada, cannot, or the famano. The coffee or this committee can say, no, son,
that Friday no pressure memra na yanko no sano no apaka ne nyama dada also oko me ba no a whole lot of issue odu ogumenu mu aso kronu e gba bedru ogumenu mu aso fi olibo ba no ko fo frame olibo say ogumenu mu aso kronu mu nti e ma menya de so for ba fa bia ono so ote wo no ono so kan okekeka me won sam de kire de sese me ma biom sese I'm say anyway issues now if you for frame catch me friend na ne ma me catch me so onim baby owo enti akra ne yera o ye be bisa ne treatment ne ba na pake ne ne makọ no wa nkra no nti no ohwehwe ne ba no e de afru enti sana obi frame e wo kuro no so na o catch me say ne ba ne o kuro no e ma me no mpeso e boni ayi no mpeso be catch ma me no na me fanisha me ma me no bibia me ko bia me de man bibia wo se me de man me ye ne fayefunu omo se no because of that now omo hu be me bia omo person bono ne man o ma me bibia o pa bia o kan hye me ni mu a o se me de man na me ye din ankasa me beduru if you elibo me duru elibo no o friend number no not get me when o trete nkofo no say mu hwe mu ye na me kuna waje no ntihwe ne ye ofrefre hu nipa fo e ma bi omo olibo na me no mo koya so Pentecost na me no mo koya so me fi divo ba e ma no na mama star ofre no ka chere me say sofo wo anfa free new ankasa wona brefie na asama e wo honi ko fro wo kan wo ko mo so no jai na brefie be ba ya nsam bebre so ba ni si ana me ofre no ka chere say ukunu jama wonni mu ukunu ye ukunu onye sa mema na mo pemma sam ne nyama nti wo ba hwe bibi ya hwe bibi eno ne se na onyam pake ne ma ne nkoye no apake ne nyama ne ko na o ba ye no ko hwe ne kira kwan me ko hwe ne me duru me free takrade me ko si takrade bibi atin me ko na o mo so apake ne nyama ko ana ma me ne kanam soki me fra ma me no ma me so mba ho oba no podi kan ka chen so nko ne ma me ho na sana obi so afra me nko fotre na afra me o kuro no so chomo peso mo nim de omo ye ni chomo peso mbaba nti se wa sha se frefre Pentecost fo awu no omu ya sorry wo se omo ntwe omo hu mfiri wo hu na ni kunu ne na wo pe wa de nti na opake ne ma ko SOMPA FM o frɛ no ifiri wo no o frɛ na na se o ye dai o ye ba ne papa me ba no o ti be me wan baby amakoje da ne papa ti ba ho nti ne ma nyama metoto ma ni nyina ma mpobo tutu ne omumro nya ntare nyina tutu na me de bra mu ana ofre me na ni wa hye no o se nyama bebebe sei na me se utie nkofo bi fro no akase a che no waje edi septi sei am so okay ofra obi se ska nana ne papa ko ya o so person ne ba me seni ska mom ono ama ne papa ne bai ezi o se kan yitwa mam bi friend ti se kan yitwa ne maame nti o so me seni ska me de mom na o do ko hospital mo de hwe no nti metra se apostle Solomon ono o Pilatu o ka chem se no so for the economy so stop it it's fine man from mobile ne na be wu ye na mo friend me say me mra na enka sam me bae ono ankasa ma o omudi wa mi ko no ankasa ma ne ma me na gine me o ka sam I'm so fine enya hwe nti ade achi 1 week no me wa sa na mo friend me so wa ba nti me mra me call ye me bo me nsa de wie na me ko na me trase no mo kasa no so on wale bio na me so no problem on wale bio ma ne me ko na madam bi me kan o ma message me ka chen se sisi a o fefre mo je di sisi a me ma wale o je di ntisa me ana me fre o chi ona me so ni ona so unya we no o se wa wale wo free ni nchen ono no call ye no sa akofo oba foforo biem na
asema American me mpese obefrem bio anti na won worry but wo share that catch and say wa worry ono oba na tinti mo on frefre obi okay but o continue or frame me nyama the last day of frame na me wo me free e domi kunka eba na me ba mo a nti me ba be drew on of catch and say of frame catch and say e come me say me so seed 50 cedis man am say you see can me won chere me nti fama mo man o se sana obeka no catego adi be say get into 2 months 2 months ni enti so for amanu we so for Gansa Reverend Dr. Lawrence Gansa na manu hunu ewo emansem enene wode amaye ni wochina ye beto aso nti papa se kasema ya desua ene afutuo be se mienu ewo ema ho a we sofo de wa famu de na obeka the American say don't watch a beauty of woman. Don't watch a beauty of the woman. Of the woman. And I say nipa no yefe. So don't watch the physical beauty of a woman. But marriage a idea intemu nti uko ware oba bia bisa ne chiri ansana. Okwa awade bisa. Na eno na sofo ye kan asami ye bon ho mpa ansana yakom. But marriage is a decision. Decision be o take care e do ko wom. Yen some yana make decision be wo who take care of the ubeko wom. Ejina sie bi wo ho na wo si a ebetime de wakọ wom. Wada kamena mu nta. Sanity. Me metra ho obehu se me faith pa but e yare pa. Wo yale. Sa. Ejina se bi o wutu a o se wo hwe ne ye wa wore yam. E de ubeko wom. A very dangerous pa. Anna yehu nipa wo abonten a ye pese ye boa no enim no o se ye careful o sa de no ohu obi na pese oboa na ye very careful enye sa obeye oyi hotena can't just saw somebody say the person wa can sound no or the push you say buano to me for one day you need to study that person. Okay. Meno me a suffer the American say a man matter no. Until I afraid baby courtship was say we steady woman as 6 months and sana before. Say 6 months. 6 months. I also was steady about 6 months. Yes. Na sa no otene baby na to baby na mo steady mo ho. Yes. Okay. E be boasa. Because we nim oba wo oba na bema unim suban na bema no wom ana oba nso. So you think that 6 months is enough time or bet me they are steady oba? Yeah. Ebebo bebre. Ubehunu suban. Meti kumase na sa wo think na ha 6 months ni be enough the amount. Oh, uti kumase na me think anu nya anu logic because minim nya wo ye wo. So ebia metetema. Na sa won so ti bia ebe se bia amasamanya ana sensa wo mu a ebeboa ebeboa 6 months ni be mo hu ni ye se oye be ma wo pese we oba no o pese enimre mu no o pese oba odia ni ti dika kosi na siwa Joseph intino kosi Mary siwa no so for sa de siwa e ba o kosi na siwa na nso so siwa o esiwa o anu no na yeah knocking. Oh, okay. Two kobo knocking. So one person will I know one of Madame for Sofon wa hide die baby ama kruno so motin and the more bano no suti baby into almost stadium. Okay. Into one sister bako and obaneti. Okay. And yes adia but baby once so I mean say no me ntimi ne makuma ntena dem enokora de ye baako me na sa no so e me ntimi ne makuma ntena dan baako enti wakọ rent dan ama me na se unua ba na me metena sometimes no
Fine, so have a privacy, but to allow you, okay, area that you are living in. I was saying nipa ne ben wo. Or send nipa ne ben. Good. And then na me pe say you. Or send nipa ne ben. When ayana wo wakọ wakọsrẹ no wo bi se na abrabom ensam. Nya be ube hunu uni nipa ne ben nanti ube hunu ye wo na trimu ne na adwene. Okay. And ya de nkomo no be pem asem no ya to ne chalk. Enti ochina odonfo no ama na ye nkakura ye na. Papa ama ne hunu Reverend Dr. Lawrence Gansa ama ne hunu. Ene part 1 ema ehu ena ya ye osi wotena nipa boni ayefo ma doso ena batakale amaye ehu kremu papa eduyefo boni ntine amaye ehu eduyefo papa ena akonfo boni nti amaye ehu akonfo papa nti se wo boa obi wo pepa se obeboa obi a eya ahweye onkasem wa obi osi ya steady nipa ne ye ansa nyesa ebedu akire no na wakwa akoye iwotena wabeyi wase akonwa no no mu abefa na odi atena so ekoso ampa obehu bebo nipa na wie no no bekeka nsem ne ade de wom de enim ye ka je no so obi won so kura one friend other partner no kora no omisa no nanti ahene tia so waka nsem je na se wo ya sure se apam ne kan mesipin na bia maka o se me basese obehu ane se wafa ne phone kekekeke on flo no wati bio text message obehu anipa na wo ka no ho asem no waduru ho en ha maami yeboa de na wo ka kire me se apama ye ne kan we de wo ha no ntie bi eti se wudi ntro na ne wanim anim agu ase wo ho ba obi wo ho a wonye ne sa no afford mo kenti na ema so o se obe fa obi a eya no wa steady ne ye e de ama me ya boasi amade na me se aware no kura se odo de mfa ho odoko de odo ne ade enso me de papa wo 6 months ne kura iso ama me because getting to know someone say pepe your na mo be hwehwe ne mu ne su ne ban because sometimes empo ni na mu kura mpo na se ne ma yom ne mema yom no kura na me ya boasi amepese me hu ande no kure na me koya wie bia ne se ba wa wo miensa oba wo miensa na sense obi wo ho nwo danso na se ye chen man ho oba bi wo ho wa wonum nso be kɔ no ne hu twa kama se me ma sem ne nantiem se na ye o kira wo yale aso yale ye be ka ho asem afa ye ma no so ayi ene o oyire egusia planning we dey just say SOMPA boa na ye planning ye so for say bo so manim ye call them prensa we dey wakọ emprensa na ye to so 9 ne dey you shouldn't fail and I said the marriage and I said relationship no sure shouldn't fail. I hope say ye pray ye bompa ye say ai say it is aba na brewetia me so me hu ni bi na ma me akosu agwabo aje nso so ehu ni bi etu awade ande de esie na so yesi agongon to oba kro de ne pacho wo ayi adwen anya pacho no asesa sisia na we hope say onyankopon nti ne ye behia oba papa ye betimi e de na ma papa na yankasa bia papa onse to da bia oye na papa ni suban e ma ne bakọ ma ne bakọ bi on so mfa nkwahye ma no obehu ne ye bekasa afa obi gina nchen ya na waware miensa waware mienu wantimi ne ade tina make so oba na wo ba na wo se prepare ne ho ye nti yenso ye prepare de sha papa me na ase ne fonse o kina ye besa to aye nkomo no so abusia Reverend Dr. Lawrence Gansa Prophetic Truth Fire Prayer Ministry Prophetic Truth Fire Prayer Ministry ye no ewo dome o se crossing ho Auntie Mary Auntie Mary okay na me ya do ma Sunday ba ko be ba besra why my nurse ni fonse abusua MWHO asem ne asenum na ye de esie kwantenti bia kowie ewo aboboa no na motenti bia nso kowie ewo eye aboboa no nti no aha
nyamboa wochena na yama kolesi ni nyina abemunti no ma yemfa aseda emma eye secure sanitary pad oba hotoso ne onsebuo mu no eye no wanya bi dia krakra ho na bibia akoye dia maw sanso na endpoint homeopathy clinic eho eye ahotofie yade bia wo dia wo se aye krankro no doctor se fabrai na ontime enjemfa kwa ho sunshine non anemu emfa emakrono mabo hia kumase ena facial symbol sphincters kwa no so nkra ha ena ubehu no sanso ne yade aseda ne bi ma Hajia special local foods eduane pefie na kira kwa no hacho atomic kwa no so ben transition ye fa sedan so ntonko makasa mineral water ensuo ye no eye abodwo nsuo ensuo ye mankwanie dwumade bia wudie no bomodern Casaloma Ventures na kira kwa no Taifa Accra back hospital na chi nene no enika subom na wodi na kwaye waposo malaria chidi yade ohonam nyina ya wo yade a eye time herbal mixture na ye kamfo dia mawo wada roma se wunya bia enema nyina ebetimi akoye ede amount wenum ne nwumako ya wie MWHO asem dwumedie no woso yasene ema yede ebremo wada roma yen sorry adwasomedin do OHENEYERE maame akua YEBOAA ASEM bronya maame na apam dada se maame na menua bema Jeremiah Samson ase na afen so no Augustine systematic any school fees Mr Dave munyina fam de ka ho na eba wo akwa maame akosua gwa aboaje nso enye ye chiroba pa ye da se papa pa ye ebusia yakra munyina Kweku minim se